Hoop. Met die vaste skrim Eagles se ingooi in hierdie vaste skrim. De Hoop se skrim wat te sterk is daar vir Eagles. Eagles bekry die bal, skop hom veld af. Hier moet 14 in die bal in sy hand, gee hom na binne toe. Eagles gee so steekskoppie, dis Eagles vir hom toe met die bal. Dit is steeds Eagles. Dis Eagles. Eagles is skrimskakel die bal in die hand, gee hom daar. En hy gee so steekskoppie vorentoe. Dis Eagles. De Hoop sal moet keer vir ouder dit weer, dis de Hoop wat moet keer. Dis Eagles, wat wil wys, ons is hier, al die pad van Ceres. En die skei te sê, nee, nou de release, strafskop daar. Eagles, om die bal in te skop pale toe. Wat gaan Eagles maak? Het hulle kanlyn toe. As so wil ek het hulle tap and go, en dis steeds Eagles vorentoe met hulle groot voorspelers. Dis Eagles. Skei te sê, nee, bal is vastgehou. Die Eagles, strafskop daar vir Rangers de Hoop. En de Hoop gaan die kant net opsoek. Hy soek net verligting. Skop die bal uit so op die kwartlyn. Steeds de Hoop wat die bal kan ingooi. En hier die vastes, hier die lijn staan. Goed bemeester daar die nummer 4 slot. Bal is veld afgeskop daar door de Hoop. En skei dit te sê, ja, goeie skop. Maar ons gaan weer terug na die lijn staan toe. Kwartlyn, bal is direct uitgeskop daar door de Hoop. Skei dit te sê, nee. En hy neem die eienaar weer terug. Daar wat hulle die bal erg uit was, oorspronklik, dit lyk nou op die 10 stippellyn, waar daar die bal uitgeskop is. Lyn staan, Eagles se ingooi. Eagles bemeester die bal aan die lyn staan. Dis nummer 7 flank waar hy ingaan, hy word gekeer daardeur de Hoop. Steeds Eagles met die bal vorentoe. Dis steeds Eagles. De Hoop probeer hulle opbou, gaan de Hoop slag in die proces om hulle op te hou. En definitief, ja, vaste skrim. Vaste skrim. De Hoop se ingooi. Stappelyn. Dis hy te sê, nee, kom ons gaan reset skrim. Kom manne, ons moet lekker saamwerk. Kom ons kyk, wat gaan de Hoop maak met hierdie vaste skrim. Die bal is in. De Hoop met die sterk skrim vorentoe. Skrim skakel het hom uit. Stuur hom aan die loskaker is so steekskopie vorentoe. Ongelukkig het die kanlyn gewen. En die bal is direct uitgeskop. Lyn staan daar op die kwartlyn. By die 22 daarvan Eagles. So Eagles moet nou kyk om hierdie bal in die lyn staan te bemeester. Sodat Rangers de Hoop nie hulle onder druk kan sit nie. Maar ons kyk wat gaan gebeur in hierdie lyn staan. Dis Eagles, stuur die bal daar in die agterlyn. Hy so lekker hangskoppie daar geskop. Binne in die hande van die heel agter. Dit is die heel agter, gee hom vir sy agterlyn. So lys aangee wat hy daar gee, die vleuel met die 14 vir die bal in die hand. Hy gaan vorentoe. Nou sit Eagles se bet om te keer. Dis de Hoop. Skrimskakel. Gee maar vir die loskakel. Binne center. Beweeg vorentoe. Voorspelers is by. Dis steeds de Hoop met die bal in die hand. Gee so lang aan gee. Dis steeds de Hoop. Nou sal Eagles moet keer. Dis steeds de Hoop vorentoe met die bal. Dis de Hoop vorentoe.
Steeds de Hoop hou die bal tussen die voorspelers. Dis die voorspelers wat de Hoop wat vorentoe beweeg met die bal in hand. De Hoop bereik doellyn. De Hoop vorentoe. Dat is ongelukkig. De Hoop vorentoe met die bal. Dat is de Hoop. Steeds de Hoop vorentoe met die bal. Speel hem door die achterlijn. Sterk voorspelers daar van de Hoop wat bij is. Skoppie van die handen van die heel achter. Met een mooi schoen van. Ik zei dan vanuit geskopt. Dat ik in de keel gaat af van die mantelvoerder die van de Hoop. Ik zie speelt op die vorentoe. In positie met de Hoop. Skop daar. Op de Hoop vorentoe. De Hoop de Hoop lijkt van af. So weit I can. Oh, hari spits Eagles breed tegen de corners. Vanaf de plaats met van de spits Eagles. Dat is weer. Dat is weer. Wat voor een goede bal. Daar ik doe. Spits wat voor een goede bal. Dat was weer. Dat is weer goed voor. Dat is voor. Eagles aan het weer. Aan weer. Dat is weer. Si pagdagat ito ka as you can see that it shows it stop the balance of the power here currency very well attracted by the work since the western India since the lockdown and the talent university to take the opportunity. There's the work in the ball in hand. There's the work for the two. What's the next? Yeah. What's up now? Here's the mother.
This is the wolf falling into the bowl. That's the wolf. This is lekker skopping uit afgestorp daar die Eagles. That's Eagles in the quarter gebied. Word af vastgepit. Daar is afgegaan. Hier te wolf. Maar laat het daar is van. Goede daar van. Eagles focus on the self-court. Daar is spelen wat daar van de topside is. Vast. Joyce in West. Wat gaat maar in de woordpaak deel met een bepaalde schop. Gaan we hier in wat verkennen. Ja, we gaan in de verse kant doen. En die manier is wat schop. Een schop om. Het is schop om te wachten. 5 keer daar van de boeling af. En dan wordt hier weer vol. Lekker de woord in. Gaan we dat hier hierin weer vol. 5 punten. Ja, dames en heren, hier is het. Kijk. Ik wil hier weer met dit. En hier naar de semifinale. Ik denk dat Wellington. Zo nog bij die bal weer op lijn staat. Zo met de bal van stapel. Zo wordt dat veel te de weer. Prachtig voorgezet daar in de 6. Gaat een mooi 3. Een mooie rolbal bij hier geplaatst door de hoek. Ze wordt hier gezet. Die mannen. Iemand gesterkt met de rolbal. En dan gaat hij te laten. En dan werkt een mooi 3. En die telt carrière. 0 toe. Het is comfortabel. Die wint weer de wijn. Zal hij geschoppen, nou zijn schoppen tegen. Dan zal hij hun niet weten. Nu was hij het. En dan kunnen we daar niet geschopt. De term tegen haar. Nou, dan kan hij het weer op. En is het een tussen die palen dier. Hierdie man kent definitief soveel. Hij kent soveel. Hij weet hoe die van wij. En hij komt tussen die palen dier. 10-0. Daar aan die kant van de hoop. Wat een mooi schop. Mooi die van geleefd. Hier die bolstakel. Eagles dat je moet afstoppen. Met een voorschopje. En de hoop kan in de bal bedoelen waar we de afstop niet gaan met de Eagles. Eagles is de feit terug van de goal in uit. Als dit Eagles voor toe. Met een sterk roepje daar weer op de vijf van de Eagles. Met een ongelukkige bal verloren. Maar een vlak afgestop daar plannen. De hoop. Als de Eagles op de aanval. Down. De Swiss Eagles voor de bal. Met Eagles. Eagles voor een toe. De hoop zal blokkeren. De hoop zal blokkeren. Dat is de hoop voor een toe. De hoop wegstop voor een toe niet. Als de Eagles van de bal afmaakt. Als Eagles. Hoe ze steppen. Als steeds Eagles. Hij verloor de langzame de bal terug toe. Dat is Eagles. De rest is het eer. Houding. Dat is wat daar. Met de hoop. Met de hoop zijn mannen. Van zijn lasten. Die bal. En de hoop weg is. Kan ik opzoeken. Ik heb iets voor de partij. Niet de wedstrijd. Dat is geen wedstrijd. Het is goed dat die jongmannen naar voren komen. Die bal is zeker schop. Spiegel. Die doet achter met de ballen. En de hoop vast te doen. Ja, weer. Oh, het is wel heel erg. Die loopt de bal. Die verlopt de bal. Dat is het weer. En die zal het voordeel nog gaan spelen. De hoek zal het spelen. De Eagles van de bank. Ik denk dat we bij een grote nieuwe wedstrijd. Maar daar kunnen we steeds maar op bij. Maar van de vierde jaar natuurlijk. Maar ik wil het al. Altijd maar de hoek. De hoek. De
Dat is een feestveld voor de man. Let op, vast is gewoon beschermd. Op. Beetje worp, maar de bal kan niet doen. We moeten bij je steeds terug. Goeie bak, zoals we dat op de stad voor het doen. Dat is goed wat we allemaal maken. Fast is goed. Dat wordt de bal gedaan. De hoop wat voor het bescherm. Het steeds de hoop wat voor het bescherm. Het is binnen advantage. De hoop. Voorpad hier. Het heet er even niet doorheen. Het is steeds de hoop met de bal in de hand. Wat gaat de hoop maken? Gaan we hier drie terug. Dat is de hoop dat de voorspelers voor een doel. Wat een tackles is drie keer van de doel. Dat is de hoop met de bal in de hand. Ik had het draai voor een doel. Dat is steeds de hoop. Hier zit als hoog zit de hoop. Het maken we weer. Wordt op tackle. Krijgt met haar aan de tackle. Dat is de hoop zit en dat voor een doel van de bal. Dat is vastgetrokken. 2-3 keer van de doel. Dat is steeds de hoop. 4-5 als ze er daarop zit. Steeds de hoop voor een doel met de bal. De hoop zit. Dat is een advantage met hem aan de kant. Hoe doorstaan wordt vastgetrokken daar. Het is een voordeel. Kom eens gaan daar voor die straks komt. Gewoon dat straks komt door. Ja, ik zeg final hoor niet meer die daar zie je. Ik ga met Eagles. Praat over de kapitein. Dus hier daar de optie. Straf op de aarde. Hier. Dat is de stap op de achter. Bepalen die hij is vanaf in de wedstrijd met William. De goede loskakel. Als je dan heel goed koud is voor. Dan moet het dat de hoop William. Hij kan dit dus niet. En dan goed systeem. Vast. De hoop zijn omgevoerd. Slechts komt daar weer de loop. Dus wordt met de bal. Ja, dat is goed. Dus de loop wat voor te weer. En de eerste man die de bal op de terkom. Wat een mooi strum 3. Wat een mooi 3. We doen daar die op de hoop. Hierdie man op de hoop. Hierdie man op de hoop van een semifinale gespeeld. Telkens weer een 15 goal toe. Aan de kant van de hoop. In de sport gekomen. Dat kijkt over het 17 0 daarna. En hierdie eerste paar minuten van hierdie wedstrijd. Die schopper wat wacht op die bal. Verwacht van geschoten die telkens geeft aan de 17-0 door de kant van de hoop. De hoop op het tijdsveld dat dit wees ons is die baas. Ons wil bij graag. Wij kunnen gaan spelen in de semifinale. Zo, Tide Eagles. Ons gaan spelen wees. Ons gaat hier. Jullie gaan blij. Student, supaya ini man, ini supaya dengan Dus Eagles voor het toe. Loop met de bal. Stuur de bal naar die weer achter. Dus stoppen je aan. Dat is voordeel. Dan spelen ze daar met Eagles en Eagles. Dus en ja, dat gaat de hoop. Dus de hoop dat voor de populaire voorspelers. En ook die stappen in de achter staan. Weer zo'n 2-3 man kan er wel. Dus
de voet voor de bal. De houding on. Strafschop daar, Eagles. Strafschop zo te groot. Selang skop itu nanti 14 punten meter van Bolenaf wil skoppen. Wat gaat nu dus van die Bolenaf gaat die in meester en dan kijken 5 punten per trein. Voilà gaan kijken of we daar. Dus Eagles voor het doel. Misschien vooral met de bal in de hand. Spits Eagles. Deze is het weer. Dus Eagles voor het doel. Dus Eagles. Spits Eagles. De bal hier naar de voorstel of zoiets. Dit is het voordeel daar in de kant van Eagles. Dus Eagles voor het doel. Dus Spits Eagles betreft voorstel voor het doel. We moeten een keer van al het werken. Spelen zit neer. Komt er dus al een voordeel hier niet. Gaat niet. Straks nog staan. De wop. Dus terugvallen. Strafschop daar. Voor de Eagles. Eagles voor het doel. De Eagles maar naar het druk. Dat is uitleen. Dus Eagles. Uitleen. Eagles voor het doel. Des Eagles. Dat gaat helemaal. Dat gaat drive voor het doel in Eagles. Dan staat dat voor daar. Voor de voorspring. Dit weer. De Eagles mannen. Des Eagles voor het doel. Waarom is het lekker zo steeds? Strafschop daar. Van de Eagles. Even voor het doel. Zoek daar de kant beter aan. De wop. Zo gaan we het praten. De Eagles maar de hele gaat kippen down. Eagles voor een doel. Hij staat er op de Eagles right. Calculate. Dan switch Eagles voor een doel. Eagles voor een doel. De wop staat op zeer. Dat is Eagles. Saling van Eagles. Dus ja, achtergrond die met de ballen aan. Is Eagles die bal geschikt van Eagles. Wil je dit? Nog niet van Ellen. Hij switch Eagles. Eagles vanuit de vraag. Dan switch Eagles voor een doel. Voordeel daar voor Eagles. Die beter zoals afschop. Offside. Gespeeld daar weer. De wop. Gaat Eagles op 3 punten zat. Die kakkel kan krijgen om op 5 punten te klikken. Allerlei wereld weer. Jullie mannen beste dat je er is het gehad. En een telbord open. Dat kijkt het heel erg. Dat heb ik jou willen komen. Met 3 punten. Zoals ik als ik hier weg zo opwinden. Altijd van de weer afvallen speel. Dit wat hier de wedstrijd wint. Nou, definitief volgende weer. Het beste tweede potmaan. En Wellington. Daarom is het in kunnen spelen. En die schoppers is in die ripalen. Dit is 3 aan de kant van Eagles en 17 aan de kant van Rangers de Hoop. Dus de Hoop gaat afschop. Mooie angstpop daar, die de Hoop zijn loskakel. Alles de andere twee daar tegen Eagles. Dus de Hoop wat keer. Eagles op de aanval. En de spelers zijn neer. Komt het nog. Strafschop daar. Voor de Hoop.
En dus de hoop wat ik kan in opzoek. Hierdie manne gaat weer 'n rolmaal van stapel stuur. Om weer vir Eagles te wys ons gaan vir 'n dryf. Heel dag hier op de Hoop Park. Daar is 'n besering aan die kant daar van Eagles. Ja, toeskouers en kykers daar buite. Baie lekker wedstryd vir julle wat nie hier is nie. Hier op de Hoop. Dis lekker hier. Klein windjie by die wy. Lekker opwindende rugby. Alkant. Maar hier 'n oomblik is dit net 'n hoop. Die hoop op hierdie veld wat al die speelwerk doen in Eagles daar van Sirius hulle moet dit keer. So ek dink is hulle daar van Hamlet. Hierdie manne moet keer. Dis die lyn staan wat kom. Ek weet die hoop gaan hierdie een dryf soos die vorige een. Mooi bemeester in die lyn staan. Rolmaal wat vir Sapel gestuur. Dis die hoop vorentoe. Dis steeds die hoop vorentoe. Die skeieter sê nee. Nee, sê die referee. Wat was die teken geweest? Obstruksie. Vaste skram. Eagles se ingooi. Maar hierdie te hoopspan het so sterk skram. Groot pak voorspelers. Hulle gaan definitief van hulle krag gebruik maak. En vir Eagles van hierdie bal af te stoot. Om 'n 3 te kry. Aan die kant van de hoop. Vaste skram te kom. Die toeskouers daar van Eagles, soos jy kan sien daar in die agtergrond. Hier is baie mense van Sirius gekom om hulle span te kom ondersteun hier om te hoop. Maar met die hoop dat die bal kan ingooi, met die hoop dat hulle die bal gaan kry. Die skeieter blaas die skram op. Daar het 'n man die dink ek aan die binnekant fouteer. Maar as die referee wat sê kom ons skram weer. Almal by mekaar en ons kyk. Vaste skram. Eagles wat nou saam met die bal gooi. Dis die hoop vorentoe. Dis die hoop vorentoe. Dis steeds die hoop vorentoe. Maar die bal is gekry daar deur Eagles. Mooi skopie daar. De hoop. Dis die vleuel wat vorentoe afloop. Pragtig gaat toe daar. Hy word getrekkal daar deur 2 man. Drie skrumskakel van de hoop met die bal soek. Hy het hom. Steelkant gespeel daar, die nummer 3 sit. Sit op mooi in posisie. Die skrumskakel daar vir die bal. Bal is beskikbaar, die bal kom uit. Om 'n sewe flank wat ook sê, wa, ek gaan ook hier in. En die skeieter sê, nee. Strafskop. Dis 'n man in die moeilikheid. Daar was 'n hoog van daar van een van die spelers daar van de hoop. En die speler van Eagles het hom getrek dat lê op uit hulle altwille daar uit soos 'n kers. Met die noodhulp daar by die hand is. Soos jy kan sien is die noodhulp daar besig om daar die 2 spelers te behandel. Die spelers van de hoop het al opgestaan, is steeds die ou van Eagles wat nog lê op sy mag daar. Noodhulp sukkel daar om hom by te kry. Jy kan opstaan, kan deel wees van hierdie wedstryd. En sonder 'n stit kan ons nie skrim nie. Sonder 'n stit kan daar nie 'n wedstryd wees nie. Ja, ons het 'n time-out in die wedstryd. Spelers wat daar beseer lê op die veld. Medische personeel is besig daar 'n bietjie aandag te gee om
Maar vir julle wat laat hier inskakel vir hierdie wedstryd is klubhard. Lekker hardloop rugby. Al twee spanne gooi die bal deur die hand. Al twee spanne lyk lus om hierdie wedstryd te speel. Want een wat die wen definitief kwalifiseer om uit na die ijsspele toe te gaan volgende week. En Wellington vir die semifinaal. Vaste scrum. 5-3 van die doellyn af. Wat gaan de Hoop maak? Gaan hulle die volgehoue druk hou wat ek nog heeltyd nou in die scrims om vir Eagles onder druk te plaas? De Hoop se ingooi in hierdie vaste scrum. Eagles sal moet scrum. 16 voete. Dis de Hoop vorentoe die nommer 8 hou die bal by hom. Die scrum skakel het die bal uitgeneem. Die scrum skakel en hy druk homself. Wat 'n mooi drie gedruk daar deur die scrum skakel. Hy hou die Eagles manne aan die ry. Hierdie man het wel 3 gedruk. So 1-3 weg van 'n bonuspunt af. Maar ons weet mos bonuspunte tel nie eintlik in hierdie tipe wedstryd nie. Maar hierdie de Hoop span aan die brand en hulle wil wys vir die Boland wys waarom hulle volgende jaar die streekie daar gaan speel. En soos Blou Seep gesê het, ek kan nie glo dat Monetjie wil hier 6de volgende jaar op hierdie veld gaan speel nie. Maar hy erken ook dat hy self al op hierdie veld rugby gespeel het. Hou blou hou. Hy kry Monterrey Club. Maar die skok om te kom. Die bal is tussen die pale deur en die telling skuif aan daar na 24-3. Kan van de Rangers de Hoop. Ek dink volgende jaar as Monetjie wil hier na toe gaan kom, sal hulle moet regkom. Ek sou daar vir die manne sê, manne meel vir hulle langbeen tydskoop. Dis knieë wat geskaaf. Onhou net. Dis asfalt hier. Soos jy kan sien, pragtige veld. Plek bevolk. So ja nee, 6de. Hulle moet reg wees vir Rangers de Hoop. Hier aan die kant van de Hoop. Mooi skoppie, mooi benwesig in die receiver flank van de Hoop. Bal word gespeel daar. Dis nou steeds de Hoop met die bal in die hand. Bal is afgeneem daar deur Eagles, maar hy kan hom benwesig, die bal is weer terug in de Hoop se hande. Dus hy het sê nee. Double knock by die scrims. Eerste knock daarvan de Hoop. Toe daar van Eagles. So ja nee. Vaste scrum. Ja, zo horen net. Waar daar zo bij is gemaakt is opleiding. Ah. En zo ja, als brengt mij net op die tijd op te zetten. Vaste scrum de Hoop Eagles ingooi. Vaste scrum op die kwartlyn. Eagles ingooi. Dis Eagles wat die bal moet ingooi. Wat gaan Eagles maak met hierdie scrum? Gaan Eagles de Hoop kan scrum. Dis de Hoop vorentoe. Dis steeds toe op die bal is uit het Eagles aan die loskakel. Sy 13 center sterk loop hier die Gerik ongelukkig die laaste aangee. Na die heel agter toe wat hy kan bemeester nie. Maar die referee daar iets gesien. Knock in offside. Strafschop. De Hoop en de Hoop smag van verligting wat hulle het. En anders was daar pere. Anders was daar 3 aan die kant van Eagles gewees. In hierdie wedstryd. Monas. Lynsan de Hoop se ingooi. Die bal van. Dis de Hoop wat die bal het. Skoppie daar aan die linkerkant toe.
Dis de hoop. Dis de hoop wat vorentoe kom. Dis Eagles. Mooi hartepie daar deur Eagles. Dis Eagles met die bal uithaal. Dis steeds Eagles vorentoe met die bal. Dis Eagles. Mooi loop het vorentoe daar deur Eagles. Dis Eagles. Dis steeds Eagles vorentoe. Nou sal de hoop moet keer vir al wat het werd. Dis de hoop wat moet keer. Dis Eagles vorentoe met die bal. Dis Eagles. Dis steeds Eagles wat met die bal vorentoe gaan. Dis Eagles. Mooi aftrapie daar. De hoop wat moet keer. Dis de hoop wat die keerwerk nou doen. Skyn dit sy voordeel daar aan die kant van Eagles. Die bal is die nummer 8 aan en dis die groot 4-vrieter slot. Dis Eagles vorentoe. Dis Eagles vorentoe met die bal. 2-3 ter vir die doellyn af en ongelukkig. Die kan nie geboender. Hier is 'n man in die moeilikheid van de hoop. Not the releasing geel kaart. Nou sal de hoop moet keer. Dis Eagles vorentoe. Skyn dit te sê nee, time-out. Hy gaan dus sy assistent skyn te vra wat sy gesien het. En sy sê, wat sê die referee? Nou try, bal is genok vorentoe deur Eagles vaste skrim. De hoop se ingooi. Wat 'n verligting is dit daar vir de hoop van in hierdie wedstryd. Anders het Eagles ook nou 'n mooi drie gedruk. Maar nou ja, dit is vaste skrim. De hoop se ingooi en hierdie vaste skrim. Eagles kan nou die voordeel gebruik van hierdie wedstryd. Hulle skrim nou 7-8 man. 8 man teen 7 man. Goeie vaste skrim. Bal is ingegooi daar deur de hoop. Eagles skondel van die bal af. Dis steeds Eagles. Wat 'n mooi drie. Hierdie 12 sente wat maar 8 kom speel het in hierdie wedstryd. Dit is nou as jy die voordeel gebruik van 'n 8-7 man skrim. Pragtige drie daar deur Eagles. Hierdie Eagles mense is gelukkig. Die toeskouers is gelukkig af van Eagles. Ons kom te kom om te kyk of die telling 10-24 kan wees in hierdie wedstryd. Wat gaan die ligte maak met hierdie skop? Hy hang. Hy kyk die pale. Kom vorentoe. En hy stes in die pale deur die tellingskyf aan na 24-10 toe. Steeds de hoop aan die voorkant. En hierdie wedstryd lead 24-10. Eagles wil nou wys waarom is ons ook groot name daar aan die ander kant daar van Hamlet. So, hierdie wedstrijd, soos ek vir julle gesê het, is lekker opwindend, lekker hardloop rugby, met een lekker hangskopie daar, die de hoop, bal is weer afgeneem, die de hoop, en het gaat vorentoe met die bal, op die kwartlijn, die skrimskak wat die bal uithaal, speel hem daar na die 12 center toe, hy word plat getrek op die kwartlijn, dat is die groot nummer 1 daar van de hoop vorentoe, het kost 2-3 man om plat te trek, bal steeds in die hand, en die scheider sê, nee, strafskop daar. Offside. En die bal met die enkeltap. Ons noem het enkeltap. Wat is ander dag het genoem? Poikie. Vandaag is het enkeltap. Bal is mooi gevang daar dier. De hoop, hy besluit nie, hy gaan hardloop. Speel hem daar na die akker toe. Daar steeds de hoop voor en toe die skomskakel. Gaat so lekker vafte kleerskopie wat hy daar gee. Lekker hangskopie. En die jaagte daar in die bal word uit die hand uit geklap deur de hoop.
En die scheidsrechter sê nee, 'n strafskop. Eagles. Soos dit lyk is dit nou hierdie wedstryd in twee dele gedeel, die helfte 20 minute te hoop en die volgende 20 minute lyk dit nou na Eagles het gespeel. Dis nommer 15 wat gaan aan die paal toe op die middellyn. Kom ons kyk wat gaan hy maak met hierdie bal. By die skop om te kom, dis heel agter. Hierdie man het sy skopskoene saamgebring vandag. Wat gaan hy maak met hierdie skop? Drie agter toe, die kom vorentoe. Die tref hom. Langs verby, oor die doodlyn. Dis die 22 meter inskop hier. Wat waargeneem gaan word deur die Hope Rangers. Mooi, lekker lang skop daar deur die Hope. En ja, net daar van Eagles. En die trek los, hy klop so 2, 3, 4, 5 man. Gee so steeds kopie vorentoe. Dis die skrumskakel daar van Eagles. Wat sê die referee, die bal oorgedra? Scheidsrechter sê nee. As 'n 22 inskop, die bal dood oor die doodlyn met die Hoop wat smag van verligting het. Ek dink nee. Sorry kykers. Dis rustyd. Eerste 40 minute van hierdie wedstryd behoort aan die Hoop. Maar selfs het Eagles ook gewys dat hulle is ook deel van hierdie wedstryd. Die rustydtelling hier aan die kant van die Hoop is 24-10 met Eagles wat seker nou die tweede helfte sal wakker skrik. Want soos almal weet, 'n Eagle is 'n ding wat hoog vlieg en hy gaan nie plat lê en format onderkry deur enige iets nie. 'n Eagle stryk wanneer dit die nodigste en wanneer dit 'n saak maak. Maar ja, kyk as die ou wat hier in vandag kwalifiseer vir die semifinaal volgende week, die 15de November. So ons dit noem op die groot jaar in Wellington. So kom ons gaan 'n breek vat. So na die tweede na die rustyd hier. So terug met die tweede deel van hierdie wedstryd. Wat gaan beloop om lekker opwindend te wees. Hardloop rugby, topklas rugby hier in die Hoop. Met so lekker koue breeze wat die wy. Maar dit is lekker hier aan die kant van die Hoop. En vir die kykers wat nou nie weet waar ek sit nie, ek sit hier onder 'n akkerboom. Groot akkerboom. Ek het al gebraai onder die boom. Ek het al potjie gemaak onder die boom. Maar ja, hierdie akkerboom doen sy ding. Lekker koelte vir ons hier. Van Blousje blyf. Sien jou nou.
As en heren, dit is die tweede jaar te wat afskop. Eagles wat afskop daar vir De Hoop. Goed bemeester daar met die afskop. Dit is De Hoop wat een mol daarop sit. Bal aan die handen van die loskakker, die skop om veld af. Dis Eagles onder die bal. 13 center, die skop so lekker op en ande. Dis De Hoop. Skrimskakel wat wacht. Ja, dan buiten my spelen maar naar die voorspelers toe. Spelen naar die klein kankie toe, De Hoop as die bal in die hand het. En die skrimskakel wat gereed maak om die bal te speel. Speel hem daarna die nummer 3 sit, het vorentoe beweeg. Sterk op sy voete. Dis steeds De Hoop. Dis De Hoop sy achterin wat nou aan die gang wil kom. Dis De Hoop. Bal is beskikbaar. Dit is De Hoop. Dis steeds De Hoop vorentoe. Dis De Hoop. Skipaas wat hy daar gee. Steeds De Hoop vorentoe met die bal. Dis De Hoop. Maar nou kyk of hulle sommer vroeg in die tweede helfte die bonuspunt die kan gedruk. Dit is De Hoop. O, ongelukkig is die bal verloren daar. Dis Eagles op die aanval. Dis Eagles. Dis steeds Eagles vorentoe. Nou moet De Hoop keer. Skryter sê nee, die bal gespeel op die grond, strafskop. Eagles probeer vinnig tap, maar die skryter sê nee, maar dit nie agter my rug nie. Kom ons vat die strafskop rustig. Skryter wat daar praat met die spelers daar van Eagles, seker van die manne wat nou spiekie gebackset het daar met hom. Tap and go. Dis die 4 slot van die Eagles wat vorentoe gaan. Dis steeds Eagles. Speel die bal daar na die 14 field toe. Dis Eagles pick up and drive vorentoe. Dis Eagles. Dis steeds Eagles klap hard daar en hardloop met die bal vorentoe. Dis steeds Eagles vorentoe met die bal. 2-3 tree van die kwartlijn af. Maar as Eagles die manne wat vorentoe beweeg, dis steeds Eagles. Binne die 22 van die Hoop is Eagles nou. Wat gaat Eagles maak? Is steeds Eagles vorentoe. Hierdie manne daar sterk die bal vorentoe. Alle voorspelers. Skryter sê nee. Speel die bal op die grond daar deur De Hoop. Strafskop daar vir Eagles. Step and go daar deur Eagles vorentoe. De Hoop sal moet keer. Nou sal De Hoop hulle keer moet ken, want dis Eagles wat vorentoe beweeg met die bal. Dis steeds Eagles vorentoe. Dis Eagles. Wat gaat hulle maak? Die skryter in posisie. Dis Eagles. Hulle beweeg vorentoe, draai die bal sterk vorentoe. Nou sal De Hoop moet keer. Dis Eagles vorentoe. Dis Eagles. Wat sê die skeieregter? Die bal is in die lug hou. Vaste skrim. Eagles wat die bal kan ingooi in hierdie vaste skrim. Bal is opgehou. Daar deur De Hoop. Wat 'n mooi beweging vorentoe met die bal daar deur Eagles. Hierdie manne wil ook wys, ons het nie vir die koue bokkeveld te kom nie. Ons ken die kouete, ons ken die warmte. En die bietjie warmte wat julle vir ons hier gee op De Hoop, is te min om ons af te skrik. Vaste skrim. Eagles wat hierdie bal kan ingooi. Maar daar sit 'n groot man daar van De Hoop plat op sy agterend. Weet nou nie of hy daar seer gekry het nie. Sy skouer. Smaak my daar uitgehaak. En die skrimmer gaat plaasvind. Op die 5 meter stippellyn. Van De Hoop. Alles sal moet keer. Eagles soek antwoorde. Eagles, as hulle hierdie 3 kan druk, is hulle binne terugstand om te gaan kyk of hulle hierdie wedstryd kan weggryp daar van De Hoop af. Maar De Hoop het 'n sterk skrim. Uiteindelik is dit nog 7 man in die skrim. So Eagles kan weer dalk die voordeel gebruik met die 8 en 7 man in hierdie skrim.
die bal is ingesit daar, die skrimskakel van Eagles. Sterk skrim. Dis steeds Eagles vorentoe. En die scheider sê, kom ons, time out. Hy gaan daar na die eier toe om te vra wat. Dan sê hy, wat het daar gebeur? Maar hierdie Eagles span kom met nuwe gees, nuwe vlam in hierdie twee oor die helfte in. En hulle pen nog heeltyd vir Rangers de Hoop vas in hulle doelgebied. Vaste skrim. So kyk wie die bal gaan ingooi. Dis steeds die bal aan Eagles se kant. Vaste skrim, Eagles se ingooi. De Hoop sal met anker gooi. As hulle nog in hierdie wedstryd wil bly. Vaste skrim. Die skrimskakel van Eagles wat rechtbak in die bal in te gooi, sit hom in. Bal is uit. As die 7 vlang wat daar vorentoe gaan, sterk loopie, gebruik sy kag en sy bene vorentoe. Maar as de Hoop wat hom opbou, dit is steeds de Hoop. En die scheidsrechter sê, nee, kom nee, opgehou, vaste skrim. De Hoop sy ingooi. Alle wereld, jullie de Hoopmanne, het nou hulle kan gebring aan hierdie losgemaal om vir de Eagles op te hou in die lucht te hou. Vaste skrim, de Hoop sy ingooi. Wat gaan de Hoop maak? Bal is uit. Skrimskakel wat hy gelaat, begin so 'n rolskoppie. En die bal is uit die kanlyn. Lyn staan daar vir Eagles op in te gooi, maar die vlagman sê nee. Bal is uitgeneem daar deur de Hoop. Die kanlyn, lyn staan 10 tree van die doellyn af. En wat gaan Eagles maak met hierdie een? Gaan Eagles ook hulle voorspelers gebruik om te dryf? Of gaan hulle maar net sê, de Hoop vat julle maar die bal vir julle. En de Hoop nie meer die bal af. En is steeds de Hoop. Klop so 3-4 man daar. Hierdie loskakel, vlagvoetig. Bal is afgeneem. Buite en ouwe daar deur die Eagles manne. Steeds Eagles met die bal in die hand, is Eagles. Gee so 'n lekker steekskopie vorentoe, die vleuel agterna. Is de Hoop in posisie? Ja, hulle is. Bal is geturn over daar deur de Hoop, dis Hoop wat op die aanval. Dis de Hoop vorentoe. Dis de Hoop. Lekker steekskopie vorentoe, die bal rol lekker. Nou sal Eagles hier moet keer. En dis de Hoop hulle vaspen in hulle 22, dis de Hoop. Hulle hom op. Wat gaan hy maak? 5-3 vir die doellyn af. Steeds de Hoop wat die keer. Eagles het die bal. Wat gaan hy loskakel, maar hy gaat hom skop, veld afskop. Wat 'n mooi skop gegee daar deur Eagles. Lekker verligting vir hulle gekry. En as was apere, as daar nie genoegsame verligting was nie. Maar hierdie de Hoop span gee nie op nie. Sjoude ook nie die span van Eagles nie. Maar 'n wedstryd wat lekker is. Kyk as eerlik kan sien, hierdie wedstryd is lekker. Lekker warm hier, dis koud hier. Lekker wynkie. Maar dis 'n warm wedstryd. Al twee spanne toe lekker met die bal in die hand. As hulle die bal kry, gebruik hulle die voordeel van die bal om te hard met die bal. Soos Gurmy sal sê, let the ball do the work. En dit is wat hierdie twee spanne doen. Let the ball do the work. Vlugtig deur die hande, speel hulle die bal. Goed gedoen daar deur de Hoop om die bal te bemeester. Dit is de Hoop vorentoe met die bal. Dit is steeds de Hoop met die bal. Bal is afgeneem daar deur Eagles en daar die loskrim. Dit is steeds Eagles wat beklei vir die bal.
Kijk, dus nee, die bal komt daar van die knie af. En dat is Eagles op je aanval. Dat is lekker Eagles. Lekker hardloop rugby hier. Geef zo lekker steekskop in die schermskakel daar. Dat is de hoop vorentoe. En dat is de hoop. Steeds de hoop met die bal in de hand. Speel hem daar naar die speelkant toe. Dat is de hoop. Schermskakel wacht met die bal uit om. Speel zijn voorspelers. De hoop vorentoe. Alle wereld. Attelbijman poelen die grond uit die lever een tweede keer lei daar. Plat op zijn mag lei. Dat is de hoop. Dat is die plaatsgevangen. Dat op die velden komen. Kom zomaar op en verig met die bal in die hand. Dat is de hoop vorentoe. Die losskakel, dat is schermskakelpositie. Dat is steeds de hoop vorentoe. Gebruik hulle voorspelers om die bal te dra. Sterk. Ongelukkig verloor die bal, maar die scheider zei nee. Eagles, ons doen het niet zo niet. Turnover recht, release, not releasing. En het is een strafschop daar aan de kant van de hoop. En ik denk de hoop gaat hier een paal toe vat. Om die telling zo bietjie te reek. Naar 27. 10 toe. Wat gaan hij maken? Ja, hij gaat een paal toeskop. Die eiers zo in die palen. Die loskakelt nog in misserschop vandaag niet. Wat gaat hij maken wanneer hierin de hoop wil hier de wedstrijd weggrijpt uit die handen uit van Eagles. Moet die skop om te komen. Ik moet dit ook wijzen, kijkers. Koning Dawie, daar bij Robertson Town. Hij komt zelf van hier van de hoop af. Hij heeft zelf op hierdie veld gespeeld. En je kan zien, de hoop het goede loodskakels. Als hierdie overdag 100 uit 100 krijgt, kan ik veel beloven. Gaan Robertson Town of Rangers, Robertson, om oorokkel naar hulle toe. Maar ongelukkig die skop mis. En is het 22, drop in. Laag op zijn knieën gaan alle die bal daar. Amber Suleiman met een gebed doen daar. Eagles moet keer, dat is de hoop vorentoe. Dat is steeds de hoop met die bal vorentoe, dat is de hoop. Knock on, zei de referee. Vaste scrum. Eagles met die bal kan winnen hierdie scrum. Vaste scrum daar aan de verste kant van die veld. Zoals jullie kan zien, Eagles en mensen staan daar, cheer voor alle mannen. En hier een kant is het de hoopse mensen wat voor alle mannen cheer. En schreeuwen, come on boys. Jullie kan het doen. Vaste scrum. Eagles in de bal pop achteruit. Zo lekker hoge hangskoppen dat gegeven wordt daar door Eagles. Wie gaan die eerste daar wees? Dat is Eagles waar die bal heeft. Dat is Eagles. Nou moet de hoop keer. Dat is Eagles. Op je aanval. De hoop moet keer voor oude dat weet. Dus hou defense, hou de hoop. Maar dat is Eagles met die bal voor en toe. En die schijnt te speel voordeel daarvoor. Een wacht van daar. Voor Eagles. Maar dat is Eagles voor en toe met die bal. Dat is Eagles. Dat is steeds Eagles. Dat is Eagles. De hoop moet keer. Dat is steeds Eagles voor en toe met die bal. Dat is Eagles. Alle gebruikt die voordeel tot alle voordeel. En die schijnt te zijn, nee, genoegzame voordeel nie. Strafschop. Zoals je kan zien is onder die palen. Is in die bek van die palen. Wat gaan Eagles met hierdie maken? Gaan hulle om palen te skop? Gaat hulle tap and go? Gaat hulle voor een scrum? Of wat gaan hulle maken? Tap and go. Dat is Eagles voor en toe. Dat is steeds Eagles, de hoop moet keer. Eagles reikt die doel in. Dat is steeds Eagles voor en toe. En de scheiders zijn nee. Knock on. Dat is nou als een span oor hastig is. Als hij te hastig is, dan maak man hierdie klas fouten. 15 tree van die doel in af. En Eagles kon niet die bal houden nie. Hulle kan nie die bal rustig maken nie. Zoals we sê in die rugby. Maak net die bal stadig en speel stap voor en toe.
Maar soos jy kan sien, hierdie Eagles span is te oorhaastig, al vinnig punte aanteken. En dan maak jy ongelukkig vital foute. So, kom ons kyk, wat gaan gebeur in hierdie skrim. Gaan Eagles de Hoop onder druk plaas, of gaan Eagles maar sê nee, de Hoop vat julle bal sonder enige moeite vaste skrim om te kom. Vaste skrim de Hoop. Goeie skrim, daar die de Hoop. Wat 'n mooi skrim. Dis die Eagles wat hou. Jy skyn dit is weer voordeel. Dis Eagles met die bal in die hand, dis Eagles. De Hoop wat die bal speel deur die ander, dis de Hoop. Eagles moet nou weer keer. Bal beskikbaar. Dis de Hoop. Gee so 'n lekker steekskoppie vorentoe, die bal rol tot binne die 22 daarvan Eagles, binne die hele tersaan en die skop hom. En die bal hop. Dis Eagles wat vir de Hoop vastspin in die 22. Alle wêreld. Hierdie de Hoops van maak nou foute op foute. Jy speel nie in die rooi area en jy speel nie in jou eie gebied nie. Jy moet skop vir gebiedsvoordeel. En hierdie ou die loskakel het gedink hy gaan dit maak, maar ongelukkig. Bal aangeslaan, vaste skrim. Eagles se ingooi. 5-7 tree van die doellyn af. Eagles op die voorvoet. Soos jy kan sien die telling aan die agterkant 24-10. Aan die kant daarvan die tuisspan Rangers de Hoop. Vaste skrim. Skrimskakel van Eagles het die bal in die hand. Hy stap nader. Wat gaan Eagles maak met hierdie skrim? Skry dit sê nee, kom ons gaan reset. Kom ons skrim weer. Iets het daar gebeur in die binnekol wat ons nou nie kan sien nie, maar ek kan vir jy sê, hierdie wedstryd op 'n mespunt. Alkant toe. Dis Eagles, dis de Hoop. Enige een kan hierdie wedstryd wen as hulle hulle kanse gebruik. Hulle kanse benut en nie onnodige, ongedwonge foute maak nie. Maar ek kan vir jy sê, dames en here, julle wat daar kyk weer, die kykers, as u nie op de Hoop is nie, het hy lekker opwindende live rugby gemis. Dis die nommer 8 van Eagles wat daar vorentoe gaan met die bal en hy word uitgeboenderd by die kanlyn. Sterk loop hy die nommer 8. Maar ongelukkig het die kanlyn daar gewen en hy kon nie die bal versprei na sy voorspelers toe nie. En hy is uitgedra daar deur die kanlyn, by die kanlyn. So dit is lyn staan, de Hoop se ingooi. Wat gaan de Hoop maak? Gaan hulle toelaat dat Eagles hierdie bal afneem by hulle in die lyn staan? Of gaan hulle bal vat in die lyn staan? Alle wêreld, dit is Eagles wat die bal afneem. Dis Eagles. Bal in die hande van de Hoop. Dis steeds de Hoop met die bal. Dis de Hoop. Speel hom aan na die vleuel toe, die vleuel gee so lekker binnenskoppie. En die bal hop. En as die kanlyn wat wen, wat 'n mooi skoppie daar gegee. Daar de Hoop so vleuel. Soos ek vroeër gesê het, daar is hoop. As jy glo, soos de Hoop glo, dat hulle de Hoop om hierdie wedstryd te wen en so ook te kwalifiseer vir die semifinaal van die Boland Super 10. Dis die afdeling waarin hulle speel Super 10. Soos hulle sê, Super 10 rugby op sy beste hier op de Hoop Park. En dis die varsbene wat nou op die veld kom by die spanne. Varsbene, ons weet wat maak varsbene. Daar om het komende verskil te kom maak. En de Hoop kies daar om 'n kort lyn stand te vat, Soti. En de Hoop ongelukkig nog hulle die bal daar. Wat 'n mooi lynstaan beweging daar van Eagles.
Vaste skrim. Eagles se ingooi. Gaan de Hoop Eagles plan hier die skrim. Wat gaan de Hoop maak? Nog vars bene wat op die veld kom daar by Eagles. Nommer 19 op sy rug. By die Eagles wat die bal kan ingooi. Dis Eagles. Dis Eagles wat met die bal voor kom is Eagles of heel wat daar af wat op die kantlyn af. Is altyd die kantlyn af, hy gaan so binneskopie gee. Wie gaan die bal kry? Dis de Hoop. Goed gedoen hier die speler van de Hoop. En die bal is weer in die kant daar van Eagles. Dis weer Eagles op die aanval. Dis Eagles wat antwoorde soek. Dis Eagles wat die bal speel na die buitensenter. Wat maak hy? En ongelukkig voet uitgetrap by die kantlyn. Wow. Dis gewoon wel mooi drie gewees daar deur die binnensenter, buitensenter daar van Eagles. Maar ongelukkig het hy sy voet uitgetrap daar by die kantlyn. Lyn staan Eagles wat 'n kans weggegooi het van 'n mooi drie om het 17-24 te maak, maar ongelukkig trap die buitensenter uit by die kantlyn. Lyn staan de Hoop se ingooi. Goed gedoen dan die lyn staan deur de Hoop. Hy so lekker binneskop daar na die oorkant se kantlyn toe. Mooi uitgeskop. Smag van verligting. De Hoop is onder druk. Eagles vra al die vrae. Eagles gaan die antwoorde kry. As de Hoop nie volgedruk, houe druk sal kan absorbeer nie. Maar soos jy kan sien, hierdie wedstryd kykers. Wow, dis lekker. Dis lekker om hier te wees op de Hoop. Want albei spanne speel lekker hard op rugby. Dis rugby hier op sy beste. En de Hoop neem die bal af. So voorbij paas wat hy daar gee. In die hande van die jeugter van de Hoop. Klop so 1-2 man. Vastgepin op die grond. Wat gaan de Hoop maak? So lekker skopie daar gegee na die oorkant toe van die veld. En die kantlyn wen. Maar steeds de Hoop wat vastgepin word. En hulle 22 deur Eagles. Dis steeds de Hoop wat vastgepin word. Lyn staan wat ingegooi gaan word daar deur Eagles. Gaan Eagles hier die bal wen. Gaan de Hoop die in afneem by hulle. Ons het nog altyd gesien is een van jou, een van my. Lyn staan. Eagles gooi sommer kort voor. En die bal is uit by die kantlyn. Hierdie Eagles span wil nog 'n drie gaan druk. Hulle wil nog. As de Hoop nie, hulle defense gaan hou, nog heel dag hou nie, gaan die Eagles deurbreek. Hy dam wal breek, en as almal weet as 'n dam se wal gebreek is, dat is al moeilikheid. Dat is net water wat loop, oorstromings. Vaste skrim, de Hoop se ingooi. Met 'n skrim van Eagles wat nou net so sterk is soos hulle sin. Wat gaan de Hoop maak om hierdie druk te absorbeer in hierdie skrim? Bal word ingesit daar deur de Hoop. Goeie skrim in die kant van Eagles ook af. En dis de Hoop op die aanval. Hierdie manne besit, hulle gaan nie skop nie, hulle gaan hardop rugby speel. Plat getrek op die grond, dis steeds de Hoop in die bal. Nou besit hulle om te skop. Lekker hoë skoppie. De Hoop kan hom nie bemeester nie, Eagles het die bal, Eagles kan hom ook nie bemeester nie. Wat maak Eagles?
Eagles op die aanval. De Wop moet keer. Bal aan die kant van de Wop. Stap op Eagles. Eagles sal moet keer. Dis Eagles wat plat getrek word daar grond toe. Die skumskakel van die bal. Speel hom daar dan die heel agter toe, die heel agter breek. Breek direk klop so 2-3 man. Dis die toerent voor hom. Oh, die vlagman se vlag is hier omhoog. Wat gaan die skeider sê? Sê time out. Hy sal nou daar gaan na die vlagman toe en gaan luister wat daar gebeur. Ja, en hy roep die vlagman binne toe om dit uit te vind. Meneer, wat het jy gesien? Ek het dit al sien, maar wat het jy gesien? Lyk my dat nog 'n man nou 'n geel kaart te kry. Die skeider kom terug, verder terug tot hier in die helfte van Eagles. Strafskop vir Eagles. En het nog 'n man 'n geel kaart te kry daar van de Hoop. So de Hoop is weer vir 'n oomblik 14 man op die veld. Wat gaan Eagles maak met hierdie skop? Eagles wat die kan in opsoek. Mooi skop. So 10-3 van die kwartlyn af. Ingooi deur Eagles. Beide kante het nou al seker al hulle impakspelers opgestuur. Dis kom die wedstryd so wop-plank is, want impakspelers kom maak altyd 'n verskil op 'n veld. Skeider sê nee, time off. Eagles op die veld lê man. When hy was gesap, hy moes al afgekom en in die bal word afgeneem weer deur Eagles. Dis steeds Eagles wat agter toe kom, is hulle agter iemand speel met die bal. Dis Eagles, hy skop die bal so hang skoppie. Eagles neem die bal af by de Hoop. Dis steeds Eagles vorentoe, hulle beweeg vorentoe. Dryf vorentoe met die bal, dis Eagles. Dis steeds Eagles vorentoe, maar de Hoop bemeester om hulle op te hou. Vaste skrim. De Hoop so ingooi in hierdie skrim. Eagles kon nie daar die bal speel nie. En die scheider sê, nee man, julle is opgehou. Ons gaan skrim. De Hoop, waar hy die bal in die vaste skrim kan ingooi. En dit is toeskouers daar van Eagles wat lekker Samsung daar op die verkant van die paviljoen. Hulle sê vir hulle manne sê, come on boys, hou bene, hou bene, hou. Vaste skrim wat gaan plaasvind. Moet de Hoop so ingooi in hierdie skrim. Kan sien die border redelijk baie prachtig hier. Paus aan die kant van de Hoop, ons is by die vaste skrim. De Hoop se ingooi. Dis de Hoop wat die bal insit. Wat gaat hulle maak die weg, gaat hulle omskop of gaat hulle hardloop? En hy gee so lang skop hier binnenveld af. Heel achter van Eagles kan die bemeester nie. En as heel achter wat voor toe kom, ek gee hem. Wat gaat hy maak? Volpan gee. Hy word vastgepen hier. Van sy voete af daar by die rak. En skryf sy strafskop daar. Kan tap en go daar van Eagles. Is Eagles
Dis steeds Eagles met die bal. Gooi die bal aan niemands land. Dis Eagles. Bal in die hande daar van Eagles nog steeds. Dis nog altyd Eagles vorentoe met die bal. Nou sal die hoop moet keer. Dis Eagles vorentoe. Dis Eagles. Dis steeds Eagles. Hy gaat hem eigenlijk skop om middelveld af. Binnen die arme van die heel achter. Hy sou en go. Gees so skopje voor en toe die heel achter. Volg op sy bal. Klein mannetjie. Maar ek kan vir jou sê. Klein maar getrain. Dis de hoop. De referee sê die bal is opgehou. Wat gaan ons maak? Dis de hoop wat voor en toe gaan. Is op die grond, die bal is afgeneem daar dier Eagles. Eagles gees so lekker skopje voor en toe. Oh, alle wereld. Daar die klasfoto kan een man nie maak in een wedstrijd die my sien. Vaste skrim. Op die middellijn. Eagles se ingooi. Geen druk op hom gehad nie. Geen druk. Geen man wat hom afgepeil het nie. So hy kan rustig gegaan het voor die bal. Bal op het jaar het en gespeel het. Maar nou ja, dis seker maar wat druk doen. Maar jy het nie druk op jou gehad nie. So jy het baie tyd gehad om die bal te speel. Daar toe op te skop. Vaste skrim. Eagles ingooi. Op die middellijn. Wat gaat Eagles maak met die skrim? Die 12 center het van center af gekom voor toe om maar achter kom speel. Om net so bykie die skrim sterker te maak. Dis Eagles. Die bal is ingegooi. Dis steeds Eagles met die bal. Dis Eagles. Bal is geïntercept daar dier te hoop. Maar die scheider sê nee. Ceiling of sê die scheider. Strafskop daar vir Eagles. Maar wat een mooier is hoe dit gewees het daar. As daar die interception daar. Illegal was. Tap and go. Groot 4 slot daar van Eagles wat voor en toe gaan. Dis de hoopse manne wat ook kyk of hulle die bal kan steel, turnover. Dis Eagles voor en toe. Steeds Eagles met die bal in die hand voor en toe. Dis Eagles. Bal is afgeneem daar dier de hoop. Wat is die voorspelers voor en toe gaan. Dis de hoop voor en toe met die bal. Dis steeds de hoop. Bal voor en toe. Niks veld gewen nie. Dis de hoop voor en toe. Die bal is afgeneem dier Eagles. Hulle word vastgepin. Steeds de hoop wat moet keer. Dis Eagles. Dis steeds Eagles. Ses flank wat daar deurbars. Hy word getackle so 5-3 van die kwartlijn af. Dis steeds Eagles voor en toe met die bal. Dis die 7 flank. Hy bam so 'n man af. Sorry meneer, die bus is vol. Dis Eagles voor en toe. Dis Eagles. De hoop moet keer. Vir al wat het werd is in hierdie tweede helfte nog heel tyd. Dis steeds de hoop wat moet keer. Skei dit anders uit speel voordeel daar vir Eagles. As jy loskakel van Eagles met die bal in die hand, dis steeds Eagles voor en toe. Gees jy steeds koppie, maar ongelukkig koppie. Teen een van die spelers, sy voete vast. Daarvan de hoop en die scheider sê, strafskop hier. Eagles en hy roep daar een man met een opskerm. Daarvoor krap in sy sak. Nog een geel kaart daar aan die kant van de hoop. Dat is nou 2. Nou is de hoop 13 man op die veld. De hoop is nou 13 man op die veld. Nou sal de hoop hulle keer moet ken. Hier die Eagles man gaat hulle nou outplay. Dat is steeds Eagles voor en toe met die bal. Dat is Eagles. Dat is steeds Eagles bal in hand. Dat is Eagles. De hoop wat moet keer. Hou defense. Maar dat is Eagles. Wat voor de terug met die bal. Dat is Eagles met die bal. Gees so lekker, maar die libbokskopie daar vir die vleel. Maar die vleel gaat hy met onderbeheer kry nie. Wat gebeur is, sê, kom ons kom terug. Genoegsame voordeel gewees hier nie. Strafskop. Eagles om die bal in te strafskop. Offside speel daar deur de hoop. Wat gaat Eagles maak? Tap and go.
Dis die 7 flank wat vorentoe gaan, hierdie kerel is sterk. Daar lekker bal heel dag. Lekker voordeel gewen vir sy manne vorentoe met die bal in die hand. En as jy loskrim wat plat getrek word daar deur Eagles se eie manne. Dis Eagles bal in die hand, gly daar. De Wolf wat moet keer. Bal is steeds beskikbaar daar vir Eagles. Dis Eagles wat vorentoe gaan. Nou sal De Wolf moet keer. Dis steeds De Wolf vorentoe met die bal. Nou altyd De Wolf. Bal is daar afgeneem deur De Wolf. Lekker skopie veld in. Word vastgepen. Schijn te zijn, nee, komt van die kant af. Sterkskop daar. Eagles. Nummer 20 daarvan, De Wolf wat van die kant af komt om die bal te spelen. Dus Eagles vorentoe. Dat is steeds Eagles, maar hulle kan nie die bal bemeesteren nie. Knock on. Nou zit De Wolf. Wat gaan De Wolf maak? Hou die bal aan de hand, geef so skopie vorentoe. Hier is niemand die achter nie. Dis De Wolf wat kom. Dis De Wolf het om. Hy kan hem nie hou nie. En hy knock om. Wauw, wauw, wauw. Dit zou nou baie mooi erin geweest het. Daar deed De Wolf, maar ongelukkig kon die vleuel nie die bal bemeester nie. Die bal nok hy. En dit is 'n skrim. Ingooi daar vir Eagles. En daar is 'n speler wat plat lê op die grond, wat noodhulp is daar by hom. Gee hom 'n bietjie water en 'n bietjie ys. Dis mos maar al wat jy op 'n rugbyveld vir enige speler, water en ys. Mense wat beweeg na die pylvlak toe. As De Wolf nou hier het redelik, dat is het definitief neesie voorbij daar vir die kant van Eagles. Maar as Eagles terugkom en 3 gaan druk, dan sal hulle tyd levendig in hierdie wedstrijd, dan sal hulle nog kan iets doen in die wedstrijd, maar as De Wolf nou gaan score, dan is het taflak vir Eagles. Vaste skram, 5-2 van die doellyn af. Eagles se ingooi. Wat gaan De Wolf maak? Dis die loskakel wat nou gaan nou maar agdruk om die skrim net vol te kry, 8 man aan kant. Dis die skrim om te kom. Dis 8-8. Bal in die hande daar van Eagles, gee so lekker skopje vorentoe. Hier is niemand die achter vir De Wolf nie. In die hande van die heel achter. Klein sterk kereltjie, hy beer homself rond toe. Dis De Wolf. Gee so lekker voorbij skopje na die oorkant van die veld toe. Bal is in die hande van die vleuel daar van Eagles, as Eagles steeds met die bal vorentoe. Hierdie nummer 7 flank van Eagles speel die hele veld vol. My persoonlijke man of the match vir hierdie game. Dis steeds Eagles. Kyk daar. Nummer 7 weer daar. Altyd daar waar die bal is. Hierdie man gee sy hele lichaam vandag in hierdie wedstrijd. Eagles vorentoe met die bal. De Wolf sal moet keer. Dis steeds Eagles. Lekker voorbij aangee daar. Skiep pas. Dis steeds Eagles. Die defense van De Wolf is skerp. Vlam skerp is die defense van De Wolf. Hulle verhoed dat Eagles hier deurkom. Kyk daar. De Wolf se defense hou. Eagles soek die antwoorde
om drie te druk, maar die defense van de Hoop wat hou. Daar steeds Eagles vorentoe met die bal. Kijk, dit is een knock-on. Scrum daar voor de Hoop. Maar dames en heren, die spelers hier van de Hoop, zijn defense is zo scherp. Eagles het nou al alles probeer om deur te komen in die eerste helft, zelfs in die tweede helft. Maar zoals je kan zien, defense, 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 nogmaals defense, alles daar van die kant van de Rangers de Hoop af. Hierdie man is die defense scherp. So ja nee Otto, 6 Dames se aanvaller sal moet reg wees as hulle volgende na die defense van de Hoop wil kom stuit hier op de Hoop. De Hoop sê hulle is reg. Hulle volste Nobby het gesê, hulle wag vir 6 Dames in spanning hier. Hulle sal sorg dat hulle uit het. Hulle moet hulle ook drywe vries om vir hulle 'n paar vrot drywe korrels te gee vir die 6 Dames trossie. Wat volgende jaar hulle verskynings gaan maak. Gaan opdraf hier op de Hoop. Baie lekker veld. Lekker boorde hier. Perskes, appelkoos, pruim, peer, appel, noem het op. Jy kry dit op de Hoop. Maar ja, ons is terug by die lewendige spel. En as die twee geel kaart daarvan de Hoop wat opkom, so alles nou weer 15 man en 15 man aan die ander kant. Hierdie wedstryd, wauw, mense, lekker. Jy wat nie op de Hoop is vandag nie, jy wat jy live gaan kyk, jy gaan voel, dis lekker rugby gewees hier op de Hoop. Klubbaard, geen incident van 'n bekleier of iets nie, maar hierdie wedstryd is amper in die pynvlak van hierdie dag. As ek my somme moet maak, is daar so plus minus 10, 15 minute speeltyd oor. Maar ek kan verkeerd is, die referee stop die tyd, so ja nee. Moet nie gaan worry oor my tyd nie, gaan op die tyd van die referee. Bal in die hande daar van die loskakel, skop hom in die middelveld af. En hy skop hom direk uit. Al die pad weer terug, tot op die kwartlyn, vir die lyn staan. En hier het Eagles nou probeer my bal vinnig in te gooi, maar hy skei sê nee, kom gaan lyn staan net. Lyn staan op die kwartlyn. Goed by meester daar die Eagles in die lyn staan. Wat gaat Eagles maak? Speel, lekker achterpie daar die nummer 8. Klop so 3-4 man daar. Vir wie gaat hy hom gee? Gee hom daar vir die plaasafhanger. As die loskakel wat besluit hy gaat vorentoe hardloop. As die loskakel word plat getrek, steeds op sy voete, hy beweeg vorentoe. Dis Eagles. Hier kom Eagles, die skryf sê nee meneer. Krul, so kan hy doen op die veld nie. Strafskop daar vir de Hoop. Tap and go. De Hoop steel vinnig. Skop die bal die veld af. Dis de Hoop. Dis Eagles. Wat gaat Eagles maak? Hy klop so 2 man. Klop 'n 3de man. Hy word straks getrek deur die 4de, 5de man. Steel die bal in die hande van Eagles. Vorentoe. Bal is vorentoe. Verloor daar deur Eagles. Dis de Hoop. Wat gaan de Hoop maak? Gaat hy weer speelkant toe? Ja, na die steelkant toe speel hulle liever aan die kant. Steeds de Hoop met die bal in die hand. Dis de Hoop. Nummer 8 het die bal in die hand. Vorentoe gaat hy. Hy word opgehou. Bal is daar afgeneem en daar die beweging deur Eagles. Nou gaan Eagles hardloop. Dis Eagles. Deur die agterlyn. Dis Eagles dat sy spoed toe wat hulle speel. Steeds Eagles. Bal is beskikbaar. Veld af ons kop deur de Hoop. Daar steeds de Hoop met die bal. Dis 'n klein skoppie, maar hy kan hom bemeester nie. Bal is in die hande van die nommer 7. Hierdie man sê sê bars hou. My persoonlike mening te mis, hy klop 2-3 man. Hat op die nommer 8 van de Hoop plat. Hat hy sit. Maar die bal is daar in die kwartgebied daar van Eagles. Eagles het die bal in die hand. Dis steeds Eagles. Niemand daar voor hom, dis die heel achter.
Dis Eagles wat nou gaan kyk of hulle 3 kan druk. Dis die losskakel. Dis Eagles. Dis Eagles, dis die 13 center. Wat maak hy? Hy druk hom in die hoek. Wat 'n mooi 3. Wat moes wees vir De Hoop, maar ongelukkig afgeneem deur Eagles. En Eagles kom en kom druk onder in die hoek om hierdie wedstryd 15-24 te maak. Moet die skom te kom te kyk of hulle gaan kyk om het 17-24 te maak. Hierdie skopper van Eagles het ook sy skopskoene saamgebring. Al die pad daar, die koubokke vir die Hamlet het daar van Ceres. Kom om te kom. Telling staan nou 24-15. Maar alle wereld die een oomblik toes De Hoop op je aanval. 15 van die doelen van die bal wordt afgeneem daar. Deur Eagles en die Eagles besluit ons gaan hardloop. Speel die bal deur Janne. Mooi drie in die hoek. 'n Skoek waar Eagles daar die drie gaan druk het. Met die skop om te kom om het 17-24 te maak. Hy skop hom rechts voorbij. En die scheidsrechter sê, dat is het einde van die wedstrijd. De Hoop wen die wedstrijd. 24-15. Wat een mooi 3. Die gedrukt daar deur Eagles. Maar ongelukkig. Te laat. Voor eeuwig te laat. Prachtig. Mooi wedstrijd hierdie op De Hoop gewees. Ek moet sê, al twee spanne goed gespeel. Maar ons kies moes nie in hierdie wedstrijd my out the match, maar my out the match definitief die nummer 7 daar van Eagles. Hierdie man het 'n barsel gespeel, veld vol gespeel, ore waar die ballers was hy. Kykers, wat 'n mooi wedstrijd gewees hier deur De Hoop. Ek kan nie anders om te sê nie, broer Monroe. Dit was 'n goeie wedstrijd. Span wat sy kans gebruik het, die wedstrijd gewen, of het nie sy kans gebruik het nie. Ongelukkig, dit nou nie gemaakt nie. Baie geluk daaraan De Hoop. Ek hoop ons sien mekaar volgende week. Ja, ons gaan mekaar sien volgende week. Daar aan die kant van die Wellington. By die semifinaal. Ons is uit. Van Blauwsee blijf. Samenwerking met Boland Rugby Unie.